Ki Khubor ka Bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Kakinho ni lekai jungko Furniture FC kelayok ban Korea ka namla do ha Lympung First Invitation Knockout Football Tournament arja arpulai bela penya de Ladnongsba Sports Club ke belalong ha arpui trip unopra arja arpulai. Kenam job jungko Furniture FC kelawan hadir bakala ban penlim no e kakinho ni lekai jungko Lympung FT dasan gol la shigol ha kun final ke belalong ha pokamadan Ladnongsba. Ya ke di Lympung lawan menpenhak perdana duba PS Marwen ubdu Presiden KNPP West Khasi Hills Komukongsan haringkat ke jingadon lang kiru rangba ke kentot Ladnongsba ki dekot bak kinong kit kam ke sports club bat kiwe ke belasam ru yaki kusnam syakinong job.